Yep. Double. Pai rewa e ua tāpua ki e whanua loto. Egi se suri tōl tonga e pai whanua loto i au e tolu. Patu kāpu ia ngai whanua loto ki nau tōlu koe e kunau tui ki a te koe. Kanea mau tākoto pe e kere kere au nau sino. Kau nau whalala te nau toi tūhake o hangi e koho toi tūhake. Tuk mai mua si o mau toko tahani. Wāngana kautai. Ne toka a whia maari e whanua loton. O au ke aho te ke toi haere mai ai. A kohe ka toi tu o moi mo ui. O whotua ke ia e koloria. Tawange ik se so. E ne māta e malama hau fofonga. E pure anga koe. O ke a whio ai. O taingata, pe taingata. Tuo e lotu koe nei ako ni kita magi tau tau kia i se isi. Te me mama koe ni ka te ia pe. Tatu rewa no sino ke kere kere pe koe na ngauhi akia. Ko ki tau tolu ko efu. Pea kua pau pe ke tau toi ririu ko efu. Ko Kristo pe toko tāne whakotuha ke mehe mate. Ke o tau iloi pau. Ke ne toi whakotuha ko tau sino ala mate. Ke tau whakatatau kia te ia i hono langi. Tau whakakia tio tau toko tahani ki heiki. Tau ange tāria heiki ki hene merino.
Ke fotua kono sino ke aho whakamui. Ma kore na hufanga ia Jesu Christo ko alo ka ko mau eiki. Amen.
So we can sprinkle the sand now. Yep, thank you. Thank you, ladies and gentlemen. A little bit of sand. Tunga manatu, wanga na kautai. Ko efu. Pete ke toi liriu pe ko efu. Ei ki o tua ko tamai mafi. Pamoni e mautuina pe kia pa to tuo alo ku hia ko ki mautol. Tawan ko mauto ko ta ko ni ko wanga na kautai. Kena ina se mistelin. Wange mune mo atu kia sesu kono malolo anga he tui. Tawan kene mau ia te ia ai fia to to. Mau korena hu whanga ia sesu Kristo ko alo ka ko mau eiki. Amen. Te pe kia sesu e kolosi. Ane whaki mai ai ane whae ko tau whae. Tau lotu moko re hu whaki tau whae ko Maria. Silau Maria wanga na. Kai maa ki nau tolu ko tabe. Unau tatoka e whai tokani. So dofa Maria. Monka Asia. Kete koe iki. Monu ia koe fifine fuabe. Tau whai tape tina e fua manamara sesu. Sanga Maria. Whai ai o tua. Pia mau tolu a hala i a hon. Ea whoko mau mate. Amen. Ei kia ki alo whamai. Alo whamai ke ni nako. Alo whok sila Maria wanga na kautai. Ai maasi kai ngā pekia ko tope. E nau toka e merino Kristo. Just before the final blessing, I'd like to take this opportunity to thank the white lady from the funeral homes and our friends over here. Thank you very much for your time. Thank you for being patient with us this morning. May God bless you all. Thank you. Tawange whia te motolo ai ki. E hi whamai e tāpua ke tō mafi. Ua whai tamai pa mo alo, pe mo lau Maria maano ni. Mo wāpa ke mo wafa, mo tauhi ai pe ki he iki. Amen.
Thank you.
Tuko whakapapa. E kakai tō whanua e whanuani. O anau tolo e kere tupuani. Whakatulo atu ke he ngahi lau maari e kotoa pē, kuna tatoka i e whanuani. Whatapu ki e awhio e otua ku nei loto tatau. O ku ne awhio he ope o kilu a. I he langi maa o e aho koeni. Lawe maa whana mai ono huelo. O ne whakamanatu ki a teki tau tolu. Hono mafi. Tau anu ai hono meri e. Tapu ki a hau eiki. Tapu ki a tuhoko ki langi mo whare wha. Tapu ki a tangata eki pātere mo haa whakaurunga toka. Whatapu ki e tahine whahu. Api ko mori mohe a. Whakatulou. Hea mo wangana kautai. Ko ne tālo e whuka o i kuna. Ke tau whakatataha mai he efi afi pe koe pongi whakoloa koe ni. Ke tau whakaheke whakaosi a ene whalau. Whatapu ki he tauhi. Pure ngā ue. Komunio. E ke nāsi o Loyola. E matoni. A special thanks to the White Lady Funerals for the service. Tapu pe mo soa pe mo vulangi. Lolo e whatongia. Ka mau mea mai. Ke tau whakahoko me whakakato e kawatuku. O e tangatani. O ku pōuri tū. Ai pūa ko whanau tānoa. Tangi lau aitu. Aola tere. Ai tawanga ai kō kakara. Ke te utai whakalau he o ku pūri ki hata. Ka kua mō ongo sia. Ka tawana ua pe. Ai tangatani. O i kai ha. Me ai te uafo ai. E whakahino ai. Tamai o eiki koeni. Tangata. Anga whakatō ki lalo. Tangata anga moko. Hiri ai. Ai ofa he family. Ofa he anga. Mo whanau. Pea ku ne tānaki. Ai family hono kotoa. Ko ia e whakakoa ko omi e wāngana mā ki tau tolu he aho koeni. O kai mahu inga e koloa. O ku mahu inga pe family mo toto. Ko tau matai koloa tala tupua mo tala tupu whahoro. Ke tau nofo fe ofa o whani. Ko e whekau ia ko o mai e wāngana mā ki tau tolu. Whawhawhangai atu e whakamalo. Mei he ui tau mo whanau paia. Kia teki mou tolu hono kotoa. Ko hai au ke mou tua ki ai e ngawha whatongia keke. Pe lolo ai mo mou ngai whatongia ka mou mea mai. Ke whai e whakahiki ke tangatani. Pe ko ilo i whakamapau. E ku ngau e na whai he mama koi ni. Na e hoi fua langi ki ai. Pe ku ofa ai e kakai ko toa pei a te au he ahoni.
O kou toria e whatongia. E hoa koeni. Pea o kou whatulau ai. Kia kau fusi. Kai toa mai e kawhakua nai fi e tanga lotu pua. Ke tauhi. Pea whakaalaala. Hoko ko hota whotunga. Pea o kou ataharewa. Ke u whakakakato e whatongia. O kou atu ai kore whamore more. E ria na e. I kai tau e tō whatongia e si whanau paia. Whamore more i ange ki mautolu. Ko e le rei tāpeni e mau tō whohe. Pe kua lava e tangatani. Ki hono api mau. Ia kou kore whamore more atu. Ka hiri e aha koe ni. Ko e tau mātuku. Osi ai pe. Ko lava tangata ki hono na whanga. Ko e whanua hau ani. O ku rea pe ngā ue. Pe aku tāpe molaka. Pe kai tatare taimi ia ki ata. Ko ia e kore whamore more. Ko lava. Tau whoki atu. O takitaha tokanga i hono whamiri. Ia moi ngā ue o ke whemoi kina ki ai. Kore ke hufanga atu he talamalu e whonua. Ia moi lotu. Lewe lewa e malanga kau tatau atu. Tua whatu. Straight in? Yeah. Oh, no. Just step on top slowly. Okay.
Yep, there you go.
that one? You want to put the big one in the top? Okay. Come on. Hafal to everyone. Thank you very much. Picture time. Nếu mà mẹ phải ta phải mua ngay được luôn à? Thank you.
Ofa, kaitaro kaitao ni. Jako papalakuya. Ofa, katang di ba phải là Dito ko tama ko ka Sophia. cái la mà. Ôi mà phải lên nó phải map vào rồi. Iyo, kagak kayak Oleva kaniana te poto kato. Pokoknya me afeitar la ropa. Kalau sana ya Sela, come in. Oh my. Aleki. How? Iya. Doa, kau. Hola. Ito, lo ni ba ako bakay phải ta. Không biết có về đi ăn bánh cào. Sao cả? Cái này nè. Ay, tota may piyaw. Ay cái tay con nhiều ấy. Làm gì? Wait. Bắt không gì? Thank you.
Yeah.